Mau kemana? Nang kemana ke? Nang ni karong. Nang ni bang ni yoy ke ya? Ikku nege ni orang lang lo malam tu hit dan lo alam bang lu mati Facebook long like komen lo alam bang ini tabang pati dulu lo ko sebab si ni talong are lah yo. Hello nang nang kisu gente ho. Hello. Sonsi cicela. Niga rolu ke yo. Mako nang jetan ni mati. Bima nang koi nita nang pan nang rabun thei mini jaji mini to. Gisel thai ha. Lama di kosong. Facebook lang ko yang cing kidun lo. Par mang ke. Yang chong thu jalo ni hanang ai. Ko Par bang padu kaprek ko yang mang di. Ni like ali love hai hu si pidun lo. Bare komen ta pidun lo ko. Manang chon krak lo. Nang chong krak lo ne phan bang ang bong bi dengan kok lo ha bang si reply ra lo. Ni bang son ne ning oi duk lo ko. Son lo. Ning oi lo lo. Dalo. Son ne ning oi ra lo ka foto ta lang thai. Nang ni ceparong bori da no. Facebook lo keme Mek tanang ko. a foto ci album dun non. Komen thu ke Bang alsu 2000 ken pan nang na chi mini mati. Long na da tika upload lo. Upload o sita la pen angkok keme upload dun sunu. Alsu nang pahidet ba nang parudet kilang pen taning dok it an ha. Bai like comment ang ton tawang upang. Mate password so Facebook account fake account tong manan dia mat post No! La ta cha. La son chok chilo. Ikon mane det ke chok mane. La son ke bang nang sorsa thuri po mo arlo so bang si. La nang photo le chepa mi rong messenger long pe arlo su chinki no. Nang nang par ke comment friends si bidu no non. Comment nang hita nang le po ba. Son nang pambon ka fake account ne ali velo la si. eli kaprek aki me akam claim rong asai claim rong pe mu koryang dan ni dok tum du tupik ko. Apply ni da son lu. Amat apiban ni da Facebook user delu. Ta ampe apiban se angko cuma thatu si la son. Aki me foto ka upload jada ma hadi. Pai ni bang tan non long ke comment like ta isi ni nang le lo ha. Bor ichat si ta kilometer ya. Cho con người ta ninh ơi ông hém làm lằng đi. Ôi tốt. Ukra mi aku. Bisa. Mau pesan di. Lah, ini komen lang dah.